chekoro konuso noyo ngogende mito saro omo MCA omasige stiga story na ndo mo deputy speaker wa county yetu ya Kisii kirukia na kitande kita matango baka kumetinga na kiumo ndoko ebaga ogenda utiga ande December na waya kongire matanga everywhere inga to maogoro sete gari tumbe iga mumbo maturwe na matangaro umrana to kuto boda boda sa mantiya saiga na randa ansiraka because they say charity starts at home. Yona bonda tenta ngasere abami to form de atwar ko kora koirani lakini because of one or two abotra extend which man the executive metano ne mengi to well ikomo chirani to expected this time round ngama ngana na wara be much better than the last time lakini digangu ande no na matengare nge school cheito tangasira abaibori tojo tware meeting ye barasa kyo bege nene ime school wetara yorwa to manyenga na kito kore kiagara kana to gore ka ba mfuza kwa matem ya 120 oyo mobe ka ba tikiri kwa de university go ikato boja maswali abaibori ni tutu afeli abara ni tutu afeli abalimu ba afeli usine community onsi in togetherness kwa mata temata inga pole na de kitura tangase barase hiyo inchito kwane ekiagara our generation which is going to be leaders tomorrow is at risk of losing direction. Kwa mata temba kirenga pole na che familia yega mwandiga kabisa aende na kwa rana twenda kuchetu ara brambo bagwa segas na buga oyo ko represent ya chegocha ande ko tukati njefiriga ejiko konya gwakara no nyene birugo saba seni onye ndika ngatu abera bateni mugambia ko moyo mo utakere brianda section no onye mbono mambito ko kiga mate umwana naro ko form 2 bono igere continuous kuna ko basabanga no nakaro mo ndoro tuwa kule tuango ikomo como enie kiagara na abande nje bali saba seni na inde poleni sana